Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kipulit lapat terang bat thap jubor hakakali kena lam jang ka Awaken India Movement Meghalaya State Unit kat bagian tumu banyalam lang ikipat ba sya sekretariat benle jikin du yu mitrang ba ka jelau konrad ki sangma bandawa ba ka sarkar kamdei satyawan penbor ikipat ba ban pendrung kerteng adhar. Kipulit kala apahara kat ba ka Awaken India Movement kadang pelong ke jingalang hakmat udur ma jong wok yang nangba hajan civil hospital Shillong haka khandai tri uyayong aratar pausan kala persyang ban khangla ikipat ba kibaya lum lembong bantur sya sekretariat. Kat ba ka jinga pen inia kadang klun kensan-kesan kipulit kala pen ibor dag patrong jubor kinoilam dag ba thap jubor hapok ka kali pulit dag jing temu ban kit syathanan. Kini kejing pen ibor hapa deng kipulit ba kipat ba kelawan ru kejing deng kali ke bajur ba hatan civil. Namar kini kejing pen ibor kinoilam ka Awaken India Movement kala pen sange no balik turpat ba sya sekretariat. Kita ka hok chupi ni kwa video ka. Mereka ka hok chupi ka mun ban putun ki welu. Kenapa ka bagi ya? Mana yang pakat yang baik ni? Pakat ya pi. Pakat ki welu. Hampan jepor na. Apa itu? Ada video ini kurui ka kamthot kami be kamthot. Kamthot. Ya kamthot. Yang sekarang pa di dunia kamthot. Waktu pertama tu belum. Ya. Nampak saya mangi kita kuat di hande sok pada keran dah sekali ke kabel
Hey!